Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya. Governor Dr. Haribabu Kambam Patian Voin Khan Kolasip District atlo. Aizawl Municipal Corporation noya Shrisel na konga thoktu te Polin Shrisel na Andigrun pui AMC Conference Hall Aizawl from puya chanani. India le Vietnam chuan Voin Khan ral thomma thoduna tur joint vision statement sangni som thumthleng dai anziak. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chuan kumsang ni som paliya Khan India Sarkar chuan ramsum din munasiam tha ati. Governor Dr. Haribabu Kambam Patian Voin Khan Kolasip District atloa. DC Circuit House Tol Zola Kolasip District Sarkar Department sang ho tu tele khotang hruai tu te nan no muak. Larsa PM DC Circuit House Conference Hall Kolasip District chunga Department sang ho tu te komin Kolasip District imasona tura Sarkar lai pui scheme kalpui dante asoi ho puya. Kolasip District chunga rail kong siam mekle 4-lane kong pui siam tura ruam manate chuan in kalpona konga masona nasatak athen tur thule. Zofa te tan le state pon mi te tan po in nai china tha athen pha nge be sei thu soya. Rail kong le National Highway zathum paruka 4-lane kong pui siam mek te chu pe felani huna chuan Mizoram tan masona mel thar thlen tu ani ngerin thu soya ni. Larsap chuan Sarkar Department sang te hmalak na chuan mi pui nor pui thleng pha masona ngai poi mo se du thu soya. Sarkar la pui ruam mana scheme sang te chu mi pui ta na duan ani angin mi pui hena thil hriat le an ham thana te po mi puin an tel nge thena tura mo phuna chu Sarkar na thokte le bank ka thok tu te kota thui tak ain nga thu soi. Dr. Haribabu Kambam Pati chuan Circuit House huna man zo hian Counterinsurgency and Jungle Warfare School Vaireng te panin CIJW School a hian zanariak dona naktu ka Vaireng te Bulram ringa police duty na mun sang ne Vaireng te khochunga Sarkar le puisum hanga malak na te atlo ang. Voin Khan Agriculture Minister Pusil rin sang chuan State Agriculture Management and Extension Training Institute Conference Hall Agri-Clinics and Agri-Business Center Scheme chungchanga ni somli panga o training nei tur hong. Minister Pusil rin sang chuan thalai le khathiam training tur lo pen chuak te chunga lom thu soya. Ni somli panga training tur ni angin zui ral lo turina cha a. Mizoram mel te danglam theitu te an ni ti threngin marchak state jinga Semiti Mizoram chu training bo sai theom chunan ni thu soya. Minister chon thalai te jinga into del poimo zia chetuan pungzela chu chuan state economy choisan konga masona asiam nge yangati. Training hi Semiti Mizoram le National Institute of Agriculture Extension Management Hyderabad tangkupenan bo sai ni a training ina tumber chu le khathiam tem agricultural sector a ezon na an nei na na malakani ba ka lo nei tu te thleng phak thiam na an pek chu the ni a training mi somni pathum then agriculture and allied subjects environmental science botany zoology chemistry subject le MSc degree nei an ni a he scheme training no hian project indicative somthum pani a ombok ani. Kumdanga ti to thinang bukin Voin Khan nithum otur Aizawl Municipal Corporation hoi hrisel na konga thoktu te pola buat sai hrisel na endikrun pui AMC Conference Hall Aizawl thom pui atranani. Health awareness ni pa forma health screening hi National Health Mission noya Urban Health Mission le M6 te tang ko buat sai ni in honnain khom hi NHM State Nodal Officer Dr. David Zothan sang na kai shoya. He huna hen NHM Mission Director Dr. Eric Zo moi chuan thu soin tu nai khovela khosak phung diklo wanga mani in siam chopnat na NCD 10 nasa takameti boita ka wangin ni tin hun man dana film khorangai ta ni atia ele in zugle muama te fihlima tak soi zoi ngai poimo turina cha thar le a thoktu da chu mani risel ngai poimo tu le risel te se theila ka filim turina cha ani he hunain blood sugar BP check HB HIV chul cancer le adang dang avain na chi som chuang screening te ani a naktukla ma chun zom le ani anga ani thumni hian tuirial dumping ground na garbage truck driver le bolho hai tu te hrisel na atha tok le tok endik sak ani le ang health department staff mi som pasiriten voina hian damlo mi som ret chong an ena voin screening atang hian pum thalo le BP sang mi engamazat mu chu anni a damlo te tan hina tulangin a thlonin damdoi sem hal zel ani. Sarkar la pui hmalak na abda misra scheme noya khotlang tana inpe te tan mamita Voin Khan training ni tanani tun thani sompore thanga ne tur he training hi Mami district borsa pulan hluna honga training tur hian Mami district chunga khosang tangin community volunteer mi somru pasari than chu anni abda mitra scheme noya hian Mami district a thalai za hne na cherup na lo thlen huna chet lak dan tur zirtir ni dona batch khatna volunteer mi somthum pathum te training pack tur ni in
main somni pathum atanga chun thum chung khan state training center tantril Aizawl zertin pe kaloni to boka he training hi disaster management and rehabilitation department le district disaster management authority mami district atang ko babot sayani volunteer te hi cherup na lo thlen huna damlo mithi le hliam te song bol dan le boipui dan tur ba ka chena sang sang ma son dan zertir ani le don ani ko sang sang atanga volunteer kal khom te hi an training zo vele training certificate ba ka rigrum thila manro momo then khat athlonin pek ani dona life insurance ti sak ani pokang Indian zalena mu kumsom sir panganalomna azadi kamrit motsaf pola sarkar lai puya ministry of finance le ministry of corporate affairs kaltanga iconic week man meka voin khan champhaya bank kai no inzirtirna lead bank office le nabar champhai bot sain karot way me hola ne ni a he huni district borsap pujam sarin chana man pui ani pujam sarin chana chuan maso na hlotin na chang turin in rel bol na fel fai tak ne ma sakanga ya tho thiam na le tumru na nei angai bokani atia khotang than le maso nan banking apoi mo thule bank dor dan zirat tuichil angai thu soin bank man dan zir thiamanga ya tangkai le hlok zok man ni theinan sumda khola pe pun zir tharangai ni atibok champhai sa phet ko tar so me president pu f lorin mona chuan lon tha tak tak rul that lovin midang tan kongati har sa thin chu ve omati thu soya sarkar scheme sang sang duante chortang kai theya omte mel hriat a tha thu soya bank thok tu te chu mi pui wan tlang hriat do hote angalang tepo in hong taka hril hezel turin a som ani he huna hian bank kai hnoi hriat tur poimo sang sang na bar chungchang scheme chi sang sang digital transaction loan lak thei te social security scheme te soifi ani Mizo solar project lian ber power megawatt somni pechok thei tur vankal solar park zu kumin December thazo tumin ngor takin malak ani khozol pen e division ee engineer ke du sang soidanin vankal solar park hi kumsang ni sompre tanga bultan ni in PNE department chuan power dong thei turin 132 kV substation po pe fel to ani vankal solar park hi kumin September thazo fel tur ro manima se covid-19 shileng awangin nakum kumsang ni somni pathum mars tha thleng hun po se sakan ni a har sana thleng om lo ni chuan kumin December a zo fel man tumani vankal solar park ain tuntin huna power lak lo le pek chhona tur 132 kV substation ne control room te zo fel to ni inside to lamatanga 132 kV line local po 132 kV substation ka tang tiar ni to a tuna hian solar main control room building sakna tho mekani ba ka substation bula hian metering room te satura malak mek ani Chanchinthar hi all India radio Aizawl atanga puan ani India le Vietnam chuan voin khan ral thom ma thodun tur joint vision statement sangni somthum thleng dai anziak hen remna hian rampanin ral thom ma an thoduna zaw le lenzo ka siam sak don ani voin khan defense minister Rajnath Singh chuan Vietnam defense minister Phan Vang Giang chu Hanoi a koma he hunain rampanin in ka le khovel thil thleng poimo tak tak an soidun ani Minister Panit hian defense line of credit dollar makdo zanga Vietnam hena pek tura indem an siam boka he hian Vietnam tan ral thumlama masona tam tak a thlen don ani Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chuan kumsang ni som pali akhan India sarkar chuan ramsum din mun siam tha in ram thanmo bok te aron ti bawati Voina Finance Ministry iconic week manna he thui soin PC Tharamani chuan corporate tax ti hniamani a ram e barzonna khol thiamna man warani ati a hewang hian sarkarin harsana tam tak apal tlang theya digitization chuan ram chunga thil thar tam tak asiam chu thu soin hengzinga hian UPI chu alangsar jinga pakhat ani ati Chanchinthar serti topna na tlang pui Governor Dr. Hari Babu Kambam Patian Voin Khan Kolasip District atlo Aizawl Municipal Corporation noya Riselna konga thoktu te polin Riselna endigrun pui AMC Conference Hall Aizawl thom pui atranani India le Vietnam chon Voin Khan ral thon ma thodun tur joint vision statement sangni somthum thleng dain ziak Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chuan kumsangni som polia Khan India sarkar chon ramsum din man siam tha ati chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani